Mengaya tepuk tangan buat spesial buat dede sunat kita. Cocing ala ala cocing, 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 cocing ala ala cocing. Sekali lagi Dede. Cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Aku belum tahu siapa namamu, aku belum tahu di mana rumahmu. Mau pegang soal gampang, mau cium soal mudah, tapi aku mau tahu dulu apakah maksud hatimu. Kalau kamu sungguh-sungguh peluk cium boleh saja, tapi kalau kamu main-main silakan cari yang lain. Cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ayo kita cocing lagi. Cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing. Hayang jajan teu dibereku mama, hayang jajan teu dibereku papa, pura-pura teu boga padahal duit mah kepiracan meuli kuota. Hayang jajan teu di warogku aku hayang jajan teu dibereku teteh, pura-pura teu boga padahal duit mah kepiracan meuli kuota. Cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ayo kita cocing, cocing ayo kita cocing. Cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing, cocing ala ala cocing. Ayo semangat Dede. Masih spesial buat dedikitan kita hari ini. Semoga menjadi anak yang soleh ya. Amin. Amin. Berbakti sama orang tua. Jadi kebanggaan sebangsa juga.